nibyo ikaze mwese ku ngingo z'ingenzi ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Reka mbibutse ko iyi ari iwacu Rwanda. Reka mbabwire ngo Noheli nziza n'umwaka mushya muhere tugiye kwinjiramo w'ibihumbi 2025. Mwabanye natwe neza cyane rwose, ndakomeza kubifuriza ibihe byuzemo ibyiza byose mwifuza. Mbaha ikaze kuri page zacu z'ingenzi nk'uko bisanzwe bimenyerewe umunsi ku munsi. Mu kanya gato gashize tumaze kugwa ku makuru y'ubutasi akomeye cyane asohoka muri Kremlin. President y'Uburusiya ko Vladimir Putin ari guteganya ingendo mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2025 ku mugabane wa Afurika. Ntabwo turamenya igihugu icyari cyo, ariko reko mugabane wa Afurika bireteganywa ko Vladimir Putin ashobora kuba agiye kwerekeza ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bihugu birimo Burkina Faso, Mali, Niger. Birasa naho iyi nkuru mu gihe yabigenze uko twayiguyeho byabibaye akasamutwe kuri Amerika ndetse no Ufaransa. Kwinjira kwa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin iwagadugu muri Burkina Faso kwa Kapiteni Ibrahim Traoré ukomeje kugerageza gushaka uburyo agomba kwicwa n'ibihugu bya mu burengerazuba bw'isi, kuko asa n'uri kugumura abandi bategetsi ndetse n'abaturage bo ku mugabane Afurika ko bagomba kwigira ndetse bagakorana n'ububaha kandi ushobora gusangira inyungu nabo. Vladimir Putin ashobora kuba agiye kumuha icyizere noneho kirambye ku gukorana byisumbuye kandi bizatanga icyizere ku mugabane wose wa Afurika. Ndetse kandi amakuru yanavugaga ko Perezida Vladimir Putin ari guteganya kuba yakerekeza Bamako muri Mali kwa General Assimi Goïta. Birasa naho uru rugendo rushobora kuza gukanga bo mu burengerazuba bw'isi bakomeje kugerageza ibitero bitandukanye byo kugira ngo Bamako ibumuyonga ndetse na General Assimi Goïta yicwe. Andi makuru nyine akanavuga ko Perezida Vladimir Putin ateganya kwerekeza Niamey muri Niger kwa General Abdurahmani Tiani. Birasa naho izi nkuru zaba zigiye gushimisha abatuye isi. Andi makuru twaguyeho gato yavugaga ko mu kwezi